Otvaramo prozor u svet i pozdravljamo našeg prijatelja za uvek, Vladimira Vlajića. On je jedan od osnivača humanitarne organizacije Spoji u Innsbrucku. Dobroveče i dobrodošao. Dobroveče, bolje vas našao i veliki pozdrav svim vašim gledocima. Od 2009. godine počela je sa radom vaša organizacija. Da li možeš da nam kažeš nešto više o tome? Tako je, dakle, 12. aprila 2009. godine na praznik Cveti dobili smo blagoslov tadašnjeg episkopa srednjoevropskog gospodina Konstantina i tadašnjeg paroka innsbruškog gospodina Vidoslava Vujasina u hramu u Innsbrucku za osnivanje organizacije i njen uspešan rad. I od tada smo, dakle, nas 9 osnivača sproveli u delo, dakle, u preko 13 godina već, preko 300 akcija, kako na humanitarnom polju, tako na kulturno-obrazovnom polju i tako i na društveno-sportskom polju. Tako da to su naša 3 stuba naše organizacije i dakle, zaista smo jedan veliki broj aktivnosti sproveli već u međuvremenu. Da, Vladimir, malo pre si pomenuo tu cifru od 300, kao u onom filmu Sparta. Da li pored tih mnogobrojnih humanitarnih aktivnosti se bavite i organizacijom sportskih događaja? Bavimo se i organizacijom sportskih događaja, međutim, svaki naš događaj, nebitno na kom polju, ima humanitarni karakter, tako da i ti naši sportski događaji, na primer Kraljevski kup, koji organizujemo otprilike svake godine, mada sada, nažalost, kroz pandemiju je bila dosta velika pauza, ali otprilike svake godine u zimskom periodu. To je turnir u malom fudbalu u hali, integracioni turnir humanitarnog karaktera, koji je takođe isto podržao i prestolonaslednik Aleksandar, kada je prvi put održan turnir 2014. godine i uvek pomažemo kroz Kraljevski kup bolesnim porodicama i bolesnoj deci u Tirolu i socijalno ugroženim višečlanim porodicama na Balkanu. Lepo, a reci mi, molim te, vi ste takođe osnovali i dvojezični časopis koji izlazi 2 puta godišnje. Prihod od tog časopisa takođe ulazi u humanitarne svrhe. Tako je, 2010. godine u oktobru pokrenuli smo i časopis Spoji, koji se doskoro zvao informativno-integracioni časopis, a od ove godine se zove Spoji, humanitarni časopis za kulturu i obrazovanje. Premda je vaša organizacija veoma zastupljena u humanitarnom radu, kakav je odziv našeg življa kada su vaše humanitarne akcije u pitanju? Pa možemo reći, Bogu hvala, jako dobar. Imali smo tokom protekle 2 godine, nažalost, dužu pauzu što se tiče aktivnosti sa prisustvom, ali smo, eto, i uprkos tome mogli prošle godine, dakle 2021. da sprovedemo do sada jednu od najuspešnijih akcija sakupljanja humanitarnih sredstava za porodice na Kosovu i Metohiji, kada smo preko, pre svega, online sakupljanja uspeli za samo dan i po da skupimo preko 45.000 evra i akciju smo uz podršku naših prijatelja iz eparhije Raško-Prizrenske, dobrotvorne organizacije Majka Devet Jugović iz Gračanice, sproveli pre nekoliko sedmica. Vladimire, kao neko ko se bavi tako lepim i plemenitim radom, koja bi poruka bila za sve naše ljude koji žive u dijaspori? Pa, kao što naše ime Spoj kaže, dakle, da i to je ujedno i simbolika našeg imena, dakle, da se spajamo ne samo među našim narodom, nego i sa drugim narodima gde god naš narod živeo i da u sklopu toga širimo pozitivan duh kako među našim narodom, tako i među drugim ljudima, a i da kroz to predstavljamo naš narod i našu zemlju u najpozitivnijem mogućem svetlu i da tako redovno svakog dana i na svakom pozitivnom primjeru ispravljamo iskrivljeni ram sa slikom Srbije u svetu. Hvala ti mnogo što se na jedan divan način trudiš da sve to i ispuniš. Mi ti se zahvaljujemo na ovom razgovoru. Želimo ti svako dobro. Budi i dalje naš prijatelj. Hvala vam mnogo, prijatelji. Svako dobro od Gospoda želim i vama i nadam se da ćemo se uskoro ponovo videti kako ovako u online izdanju, a tako i uživo. Hvala. Pozdrav.
A mi vas vodimo kroz Srbiju i predstavljamo vam mlade talente.